والملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Mari ibu-ibu kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca doa atau niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ra-nya, R-nya double. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawainat ta'alluma. Nawainat ta'alluma. Nawainat ta'alluma. Nawainat ta'alluma. Wat-ta'lima. Wat-ta'lima. Wat-tadhakkura. Wat-tadhakkura. Wat-tadhkira. Wat-tadhkira. Wan-naf'a. Wan-naf'a. Wal-intifa'a. Wal-intifa'a. Wal-ifadata. Wal-ifadata. Wal-istifadata. Wal-istifadata. Wal-hatha. Wal-hatha. Ala-tamassuki. Ala-tamassuki. Bi kitabillahi ta'ala. Bi kitabillahi ta'ala. Wa sunnati rasulihi. Wa sunnati rasulihi. Wad-du'a'a. Wad-du'a'a. Ilal huda. Ilal huda. Wad-dalalata. Wad-dalalata. Alal khairi. Alal khairi. Ibtigha'a. Ibtigha'a. Wajhillahi. Wajhillahi. Wa mardatihi. Wa mardatihi. Wa qurb. Dua iya dengan baik dan benar atau minimal tahiyat atau bacaan tahiyat yang minimal kita ilmui. Ilmui artinya kita gurukan, ibu membaca, kemudian ada yang menyimak. Maka mudah-mudahan dari itu tidak ada huruf yang kurang dibaca atau tidak ada huruf yang keliru atau salah membaca. Ada kelupaan dalam kata yang dibaca dalam tahiyat akhir. Sehingga secara fikih, secara bagian dari ikhtiar sebagai makhluk, maka kita berupaya maksimal mungkin membaca, melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan ulama. Tentunya kalau bicara tentang Quran dan sunnah atau apa yang ditinggalkan Nabi, orang yang paling berhak memberikan pengajaran tentang ajaran Nabi adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya, ulama itu merupakan pewaris para nabi. Nah, kita meniti jejaknya para ulama, bagaimana Fatihah yang diajarkan beliau-beliau, bagaimana tahiyat atau bacaan tahiyat yang diajarkan beliau. Mengapa Fatihah kemudian bacaan tahiyat kita ajarkan di majelis ini? Supaya bagian ikhtiar kita untuk memaksimalkan salat kita, mudah-mudahan secara ilmu atau ilmiah, maka salat kita maksimal. Urusan diterima atau tidak kita serahkan kepada Allah. Tapi setidaknya sebagai hamba kita sudah berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tahiyat itu secara bahasa itu artinya penghormatan. Maka dalam salat, tahiyat merupakan bentuk penghargaan, penghormatan tertinggi yang ada di alam semesta, itu adalah tahiyat. Kalau orang tahiyat memberikan penghormatan kepada raja atau presiden, maka dari manusia ke manusia. Paling dalam status di dunia ada yang raja, ada yang rakyat, ada yang presiden, ada yang mungkin rakyat biasa. Tapi tahiyat atau penghormatan tertinggi justru ada di dalam sholat. Maka kita sebagai makhluk yang diciptakan memberikan penghormatan yang paling tulus dan tinggi di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau tahiyat dijadikan rukun di dalam sholat. Maka yang akan kita baca dan pelajari adalah tahiyat yang sudah diajarkan ulama. Dan karena yang mengajarkan adalah ulama dari mazhab Syafi'i, yang kita diajarkan untuk membaca sayyidina di dalamnya. Ada sebagian pendapat, ada sebagian ikhwan, saudara-saudara kita seiman, seakidah, membaca tanpa sayyidina. Itu ada dalilnya. Dan kemudian yang membacakan dengan sayyidina pun ada dalilnya. Yang tak ada dalil adalah ada orang yang
mempermasalahkan sayyidina tak sayyidina, tapi dia tak semayang. Nah itu masalah. Ya, maka entah apapun itu perbedaan sayyidina tak sayyidina, itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Gus Dur. Pernah pada satu saat Gus Dur dibisiki sama murid beliau, Gus ini gimana orang-orang Muhammadiyah atau orang-orang sebelah sana, katanya mereka memprotes kita pakai kunut. Ya kata beliau, kunut tak masalah, yang masalah tak sembahyang subuh, kata beliau. Dan itu yang benar. Artinya Gus Dur mengajarkan kepada kita, ada di dalam Islam di era-era belakangan ini yang kita kenal dengan fiqhul aulawiyah. Fiqhul aulawiyah itu artinya kita belajar fikih yang prioritas. Antara kunut subuh bacaannya dengan tahiyat, mana yang prioritas? Tahiyat, karena tahiyat rukun. Antara Fatihah dengan bacaan setelah sholat, mana yang rukun? Mana yang paling prioritas? Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka berarti kita belajar hal-hal yang paling mendasar dan pokok. Dan kalau misalnya ada yang bilang, pelajaran kamu ini pelajaran budak SD, anak SD. Pelajaran kamu ini anak ibtidaiyah. Pelajaran kamu ini anak-anak yang baru Iqra 1. Bahkan kalau ada Iqra 0, kita akan bangga dengan bilang kami Iqra 0. Yang penting tahiyat kami bacaannya sudah maksimal. Semakin maksimal kalau kita belajar, HP-nya di-silent-kan. Ya. Apalagi nada drink Shopee-nya itu, Shopee, nah kaget gitu. Ya. Nah, ibu-ibu ini muliakan Allah, jadi kita akan belajar hal-hal yang prioritas. Hal-hal yang prioritas adalah Fatihah sudah selesai, centang biru, sekarang kita masuk ke bacaan tahiyat. Tadi sudah di-share Bu ya? Sudah di-share. Dan kita akan baca, pinjam HP benar? Tak hafal. Kalau nak diajarin tak hafal. Dan saya akan mengajarkan, bukan saya mengajarkan, kita akan belajar sama-sama. Sama ada asisten. Bisa gaji asisten ini? Kita akan belajar, ibu-ibu, sedikit demi sedikit. Saya akan potong-potong ya bacaannya, potong-potong supaya kalau kata per kata bisa enak, gitu ya, bisa enak dalam mempraktekkannya. Ya, silakan yang mengikuti di rumah juga boleh ikut belajar membaca. Mohon maaf tidak bisa saya saya sapa satu persatu ya. Apa bos? Susah musuh tuan rumah. Baik, silakan ikuti saya ya. Enggak apa kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul. Jadi gini, ini bacaan yang akan saya salawatut thayyibatu lillah. Tapi kan kita belajar sepatah-sepatah, sekata-sekata, huruf demi huruf biar kena. Baik, ikuti saya. At-tahiyyatul. Di sini ada dua tasydid, dua sabdu. Pada alif lam syamsiah huruf ta, atta. Bukan Ustaz atta, bukan. Atta. Jadi double T. Jadi bagaimana tekan atau lepas atau tahan atau jadi tahan lepas. Atta. At-tahiyyatu. Jadi yang penting ini dibaca. Kalau bayangkan dibayangkan ini tulisannya tulisan Latin biar gampang. Dan kita sangat terbantu dengan tulisan Latin. Jadi tasydid itu adalah dua huruf yang sama. Jadi kalau at-tahiyyatu jadi double T dengan double ya. Oke, ikuti saya dulu. At-tahiyyatul. Hi.
At-tahiyyatul. Hi ha hi hu. Ha hi hu. At-tahiyyatul. Mubarakatus. Salawatut. Tayyibatu. Kita sambungkan biar tidak terpanjang tuhnya. Tayyibatu lillah. Lillah. At-tahiyyatul. Mubarakatus. Salawatut. Tayyibatu lillah. Lagi. At-tahiyyatul. Hi, bukan hi. Hi, ha. At-tahiyyatul. Mubarakatus. Salawatut. Tayyibatu lillah. At-tahiyyatul. Mubarakatus. Salawatut. Tayyibatu lillah. Sekarang kita baca sekali ya. Maksudnya sekaligus. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lagi. 1, 2, 3. At-tahiyyatul Ulang. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lillah. 1, 2, 3. At-tahiyyatul Satu lagi. 1, 2, 3. At-tahiyyatul Hi. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bagus. At-tahiyyatul mubarakatus mubarakatus salawatut ta. Ikuti saya. Katus salawatu. Coba. Jadi saya ambil ujungnya untuk mengenakan kepada huruf sodnya. Katus salawatu. Katus salawatu. Lawatut tayyibatu. Lawatut tayyibatu. Tayyibatu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Terus. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Jadi huruf sin mendesis. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ayyuhan. Enggak apa-apa, ini karena dia tahiyat bukan bagian dari Quran. Cukup dia kenakan, dia kena tasydidnya
syiddahnya, maka tidak perlu harus panjang. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Assa tasydid di sini tasydid. Ayyu tasydid. Anna tasydid. Biyyu tasydid. Berapa tasydid? 4 lah. 4. Oke. Assalamu alayka. 1, 2, 3. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. 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 Bukan nabiyyu tapi nabiyyu. Nabiyyu. Yes. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. 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 Dah. Nabiyyu. 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 Wah, serta baru nih boleh. Nabiyyu. 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 Bagus, Pak aja. Nabiyyu. Yes. Nabiyyu. Yes. Penonton. Oke, salah penonton. Oke. Nabiyyu. Nabiyyu. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Assalamu alayka ay. Assalamu alayka ay. Bagus. Bukan alaika ayyuhan tapi alaika ay. Ya. Jadi itu fungsi, itu guna kenapa kita baca kata per kata. Supaya yang panjang kita panjangkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Oke. Assalamu alayka ay. Assalamu alayka ay. Assalamu alayka ay. Assalamu alayka ay. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oke. Dah yang asli baca coba di rumah dengan Aufar. Nonton. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagus. Hilang pula di sini HP. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Wa ala ibadillahis. Wa ala ibadillahis. Wa ala ibadillahis. Wa ala ibadillahis.
Salihin. Solihin. Salihin. Solihin. Hi. Hi. Salihin. Solihin. Hi. Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Salihin. Solihin. Assalamu alayna Assalamu alayna wa ala ibadillahi wa ala ibadillahi wa ala ibadillahi salihin. wa ala ibadillahi salihin Wa ala ibadillahi salihin. wa ala ibadillahi salihin. Okay. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini sering kepanjangan nah ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada ha, hati-hati. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. Ingat, Ibu, na pendek. N-nya panjang. Wa ashhadu anna Muhammad. 1, 2, 3. Wa asyhadu anna Muhammad. Wa ashha ha ha. Wa ashhadu anna Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammad. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasu. Bukan su. Kalau su jadi sad. Rasu. Tarik dulu dikit. Rasu. Rasu. Karena kalau kita coba tarik begini, rasu. Kalau rasu jadi sad. Jadi kenapa harus ditarik? Karena kata guru tajwid kami, kalau kita tidak tarik bibirnya dikit, maka dia menjadi sad. Sad bukan sin. Ya. Rasu. Apa ini? Coba tarik. Su. Apanya masih sad itu benar? Mana kabar? Nah. Mama Aufar. Rasu. Ya, rasu. Yes. Kenapa jadi sa? Su biasa. Rasu. Yes. Lagi, Bu? Bagus. Jangan ros. Tolong Daeng, ini mana ini? Rasu. Sebenarnya yang penting tidak su. Kalau su jadi sad, ya. Maka itu cuma trik saja. Rasu. Huruf rohnya biasa, Pak. Jangan ros. Rasu, coba. Coba. Rasu. Dikit deh. Rasu. Nah, itu. Madam Yanti, yuk Yanti. Monggo. Ayo.
Tunjuk tahu Pak Widodo, kamu tahu terus. Bismillah. Ayo. Ada lagi? Bukan roksu. Kalau roksu kepala artinya. Rasu. Ya, benar, bagus. Mantap. Lagi Bu aja? Ya, betul. Benar. Lagi? Bagus. Yang ketawa terus ini. Dimarahi bininya ini. Dah. Apa? Rasu. Terlalu lemak belajar dengan orang lain kalau ini. Rasu. Benar. Lagi? Ya, begitu ya pemirsa. Rasu. Kalau kita tak tarik, takutnya jadi shot. Dan kenyataannya jadi shot. Coba baca tanpa tarik. Rasu kan? Jadi shot dia. Rasu. Jadi rasu. Oke, kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Darra. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Masih su. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Tasugal ya. Baik. Allahumma. Allahumma. Salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. 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 Bau tirus nih. Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Ma-nya pendek. Wa ala kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina وعلى آل سيدنا Ibrahim إبراهيم wa barik ala. وبارك على. Jadi huruf kaf itu ada angin sedikit, tidak usah lebay. Barik. Jadi cukup telinga kita yang dengar. Barik. Kalau baca barik itu kelebihan. Allahu akbar itu kelebihan. Cukup barik. Ada angin dengar dengan telinga kita sendiri, itu sudah cukup. Wa barik ala. وبارك على. Barik ala بارك على Sayyidina Muhammad. سيدنا محمد. Muhammad محمد kama barakta ala كما باركت على Sayyidina Ibrahim سيدنا إبراهيم fil alamin في العالمين innaka hamidum majid. إنك حميد مجيد. Masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih Ustadz-Ustadz yang nonton. Minta maaf, kita belajar tahiyat dulu. Lengku, Alhamdulillah, Kareba Madeceng, Eko Arisandi, Bau Tirus nih, mingka nih. Oke, kita baca lagi Bu ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Assalamu alayna wa al... Oh ini belum ya? Sudah belum? Wa alaihi sudah ya? Oke. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Wa ala ibadillahis salihin. وعلى عباد الله الصالحين. Allah Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد kama sallaita ala sayyidina Ibrahim كما صليت على سيدنا إبراهيم temannya kama sallaita ala sayyidina Ibrahim كما صليت على سيدنا إبراهيم sayyidi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim كما صليت على سيدنا إبراهيم
Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Sayyidina. Sayyidina. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Fil alamin innaka hamidum majid. Oke, alhamdulillah. Bisa baca sama-sama Ibu? Silakan baca ya. Wahid, itsnin, thalatha. At-tahiyyat. Ulang. 1, 2, 3. At-tahiyyat. At-tahiyya. 1, 2, 3. At-tahiyyat. Hi, bukan hi. Terdengar salah, ulang dari awal. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah benar. Seperti itulah nanti ibu-ibu menghafal. Ya. Jadi hari ini tidak nyetor dulu, tidak tahsin tahiyat dulu, tapi kita baca ini. Setelah itu silakan dihafalkan dengan pola seperti ini, diulang-ulang. Nanti kalau hafal, ajarkan pola seperti ini kepada anak-anak. Ya. Jadi seperti ini, anaknya dipanggil satu-satu, Dapa, kakak, kemudian Mama enggak galak. Nah, pokoknya sempet. Sakit. Akram, kemudian pokoknya semua, ya. Oke. Yuk, Yanti panggil juga yuk. Mamas, Empi. Sebat bila salah. At-tahiyyat. Hah? Hi. At-tahiyyat. Hiyya. Yes. Oke. Hah? Masih tapi dikit. Iya, bergoyang. Baik. Ayo kita mulai masuk ke qiraati. Silakan. Bunda Sahama.
Nih, kita tidak baca salawat Quran hari ini. Lupa. Bismillah. Apa? Oh iya. Tanggal 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam dulu terakhir. 14 ulang. 15 berarti. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. To. To Toto. toto todo tod toso Toso. toso So. so Toso. toso Oke. sato Terus. soto shato toza zako toda tobako hatoba Hatoba. hatoba sotato tozado shatoda hatosa tobako Tobako. tobako kozado shatoda sato todo hatosa koso Alif, sin, jin, shin, sin, dad, shin, dad, dal, za. alif sin jim shin sin dod shin dod dal za Yes. Lanjut. To, lo. to zo Lo. zo Lo. Zi, zu. Lo. zo Yes. To. Ya. To, lo. to zo Ya. Lo, lo. zozo zoso tozo shazo zazo sozo zopo tosa zoda zobako Ulang. Zobato. zobako satoho sohago Ulang. sazoho Lagi. sazoho Sa. sa Sawoho. sazoho Terus. sohazo sotoba sotoba zohosha zokozo zobako zohosha zoda sotoba zokozo zobako Oke. Alif, jim, dal, sin, shin, zal, sad, sin, zal, dad. alif jim dal sin shad alif jim dal sin shin dal sod sin zal dod Ya. A. a Azo. azo ato aso sha'a do'a azo azo Azo. azo aza za'a ada za'azo Ulang. za'azo atosha saso'a saso'a zo'ado Zo'ado. zo'ado zo'ado ha'aso asoba Oke. za'azo azoba Azoba. azoba ha'aso ada aza Po. Zo. Po. Zo. Sad. Dad. Po. Zo. Sin. Shin. Po. Zo. to zo sod dod to zo shin shin Sin. Shin. sin shin to zo Ya. lanjut Lanjut. mantap A. Ro. a ro Ro. ro Ro. ro Ro. Ya. ro A. Ro. a ro Ya. Ro. Ro. ro ro a ro A. Ro. a ro ro a to ro ro do so ro ro do sha ro ho ro ro ba ro sha ro ro
Barosa, Ulang. barosa, Yes. asako, atako, Ulang. atako, hadako, Ya. rodo, barosa, Barosa. barosa, barosa, Ya. hadako, syaroro, rodo, roro, Sad, dad, ta, dha, sin, shin, sad, dad, ta, dha. Sad, dod, po, zo, ta, dha. to, zo, sin, shin, sod, dod, po, zo. Ya. Bu Haji nak dulu tak apa-apa kalau ada gawe. Alam berapa dah? 18. 8 balik. Jayid. Lanjut. Huruf fa besok. Oh iya, Bunda langsung nulis. Selamat datang yang hadir, yang hadir. Dua lima. Halaman berapa? 10. Bentar. Silakan. A'udzu billah. A'udzu A, a'u, A'u a'u, A'u a, A a'u, U a'u. A'udzu billahi Kaget. A, A a'u, U a'u. A'u Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kepanjangan. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lebih dikit. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Lagi 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah. Lebih. Bis. Hirrah. Ya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Ra, za. Roda. Za. Za. Ra, Ro. ra, Ro. za. Za. Zaza. Zaza. Zada. Zaro. Haza. Zala. Daza. Ulang. Zaza. Lagi. Zaza. 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 Ya. Hoza. Zaro. Jaza. Zaza. Zaroha. Zara, zaraha. Zaroha. Lagi. Zaroha. Ha. Ha. Ya. Zaroha. Bagus. Roroda. Zahaza. Ulang. Zahaza. Ya. Zahaza. Zaharo. Ya. Hozaro. Ya. Hazaza. 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 Ya. Zaroha. Zaraha. Zaroha. Zaharo. Zaza. Hozaro. Hazaza. Lagi. Hazaza. Zaro. Oke. Sin, shin, dal, zal, ra, za, sin, shin, jim. Sin shin da za. Dal, zal. Sin shin dal zal ro. Dal, zal, sin, shin, dal, zal, ra, za, Sin shin dal zal ro zal shin ra. shin Ini zal, ini za. za. Sin, shin, dal, zal, ra, za, sin, shin, jim. Sin shin dal zal ro za sin shin jim. Ya, bagus. Sa, Sa bagus. Sasa, sasa saro saza dasa zasa zasa saja saha saho saha saha. saha Ya, saho saroda sajada khosaro hasada darosa sahosa lagi. sahosa saroda Ulang. saroda Sarada, saroda saja hasada lagi. hasada hosaro sajada
Darasa. Dal, zal, ra, za, sin, shin, jim, sin, shin. Dal, zal, ro, za, sin, shin, jim, shin, shin. Ya, lanjut. Selamat datang Ustaz Erwin. Sa, sya. Sya, sa, sya. Sa, sya. Sa, sya. Bibir shin itu biar atas, tidak usah bergerak. Tidak, sya, tidak usah. Sa, sya. Sa, sya. Ya, Sa, sya. ya. Sasha. Sasha. Syaro, saro. Syaza. Dasa. Zasha. Ulang. Zasha. Zasha. Yasa. Zasha. Zasha. Ya, Zasa. Syazo. Saho. ulang. Syaho. Syakho. Syaho. Saza. Syaza. Sashaja. Sashaja. Sasaho. Hosada. Hoshaza. Zahasha. Sahosha. Oke. Syaho. Sashaja. Syaza. Sasha. Zasha. Jahosha. Ulang. Jahosha. Ulang. Jahosha. Za. Za. Zahosha. Zakhosha. Zahosha. Zakhosha. Zahosha. Hosada. Zahosha. Lagi. Zahosha. Zahasha. Sin, shin, sad, dad, sin, shin, sad, dad, sad, dad. Sodadot. Shin shin. Sodadot. Sodadot. Ya, diulang. Berat ini. Sya, sya. Halaman 12. Oke, syukran. Silakan Ibu. Syukran. Ahlan wa sahlan. Ya Turi. Syukran, syukran. Insyaallah. Halaman 6 Bu ya? Iya. Diulang ya. Bentar, kalau Oke, mari. A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu A'u. A'u. Ya, ulang. A'udzu billahi Kurang monyong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. syaita. Syaiton. Ya, ulang dari awal. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. 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 Nah, mak itu lagi rahim. Rahim. Lagi 5 kali rahim. Rahim. 1. Rahim. Belum kena. Rahim. Ya. Rahim. Ya. Rahim. 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 Terus Rahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim. Bukan rahim tapi rahim. Rahim. Lagi ulang. Bismillah. Jangan bism. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jakho. Jahho. Jakho. Jahho. Kho. Hoho. Dah. Hoja. Dah. Hoho. Hoja. Terus. Hoha. Khoha. Hoha. Ha. Hoha. Khoha. Hoha. Terus. Jaho. Mm. Haho. Ya. Hoja. Hosa.
Jaho. Ini. Hohoja. 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 Hohosa. Hobaho. Hotaho. Ulang. Hotaho. Ulang. Hotaho. Hati-hati ya. Huruf apa ini? Jataho. Iya. Sahota. Terus Bahasa. ulang lagi dari ini. Hoho. Hoho. Hoja. Hoha. 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 Jaho. Ya. Haho. Hoja. Hosa. Jaho. Hoba. Hoho. Hohoja. Hahosa. 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 Ya. Hobaho. Jataho. Sahota. Bahasa. Hohoja. 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 Jataho. Sahota. Hoja. Jaho. Alif, jim, alif, ta, alif, ha, alif, ta, alif, kha. Alif jim, alif ta, alif ha, alif sa, alif ho. Ya. Da. 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 Ya. Dada. Dada. Daha. Daho. Terus. Hada. Ya. Hoda. Bagus. Jada. Dasa. Daho. Kho. Da, kho. Daho. Data. Dadaho. Da. Dadaja. Hadaho. Ulang. Hadaja. Ya. Hadaho. Sadaha. Ulang. Sadaha. 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 Terus. Sadaho. Ya. Bentar, Bu, ya. Assalamualaikum, cikgu. Buat mana ni? Di Palembang? Di Palembang? Lagi ngajar ngaji. Buat mana? Buat mana lah? Oh, Ika masih setengah jam lagi lah. Acak usai. Ika dengan ya. Okey, kau tahu malah selesai ya. Okey, cikgu ya. Syukran. Ya, salam. Okey. Dadaho. Dadaja. Sadaha. Hadaho. Sadaho. Bagus. Dal zal ra za dal zal ra za jim ha kha. Dal dal ro za dal 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 ro za jim ha ho. Ya, cukup Bu. Besok nambah halaman berikut. Tidak. Bagus sudah Ibu. Hanya sampai nanti. Oh, sambil jalan Bu ya. Iya. Bismillah. Lama lagi. Iya, dikit-dikit. Mama nak Aufar. Deh. Belum nih. Buku yuk. Oh iya Mbak Nini kan? Iya. Mbak nak dulu. Tidak apa-apa. Buku yuk. Halaman 9 terakhir, seperti 10 hari ini. Bismillah. Oke, silakan yuk. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali goyang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Rohim. Lagi, ulang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ra, za. Roza. Bukan ra, tapi ra. Ra, za. Roza. Zaza. Zaza. Zada. Zaro. Haza. Ulang. Haza. Ha. Ha. Haza. Haza. Ya. Zaza. Hoza. Zaro. Jaza. Zaza. Zaroha. Ulang. Zaroha. Zaraha. Zaroha. Roroda. Zahaza. Zaharo. Zahara. Zaharo. Jazaro. Ulang. Jazaro. Hati-hati. Ulang. Hozaro. Ya. Hazaro. Hazaza. Ya. Zaroha. Hazaza. Hozaro. Bagus. Zaza. Jaza. Zaza. Zaro. Zaharo. Sin, shin, dal, zal, ra, za, sin, shin, jim. Sin, shin, Dal, za, ro. zal, sin, shin. Ikuti saya. Sin, shin, Sin, shin, dal, zal, dal, zal, ra, zal, dal, zal, dal, zal, za, dal, zal, dal, za, zal, za, dal, zal, dal, zal, ra, za, ro, za, sin, shin, jim. sin, shin, jim. Sin, shin, dal, zal, ra, za, sin, shin, jim. Sin, shin, da, ja, Dal, zal, dal, da, dal, zal, dal, dal, zal. sin, shin, dal, Zal. ro, za, za, Sin. shin, jim. Bagus. Sekarang sa. Sa, Sa. sa, Sasa. sasa, Bagus. saro, Sinnya Yuk Yanti ini bagus. Standar sin belajar sama Yuk Yanti. Sa. Bawa pisang. Sasa. Nih. sa, Ya, sasa. sasa, saro, saza, dasa, Za. zasa, Ya. zasa, saja, saha, saho, saroda, sajada, Terus. hosaro, Khosaro. hosaro, Jangan khosaro. Khosaro. hosaro, Jangan khosaro tapi khosaro. hosaro, Ya, hasada, bagus. darosa, Ya. sahosa, Sa. Ulang. sahosa, saroda, sajada, hosaro, saho, darosa, Bagus. Zal, dal, zal, ra, za, sin, shin, jim, sin, shin. dal, zal, ro, za, sin, shin, Jim. jim, sin, shin. Ya. Man 11. Ya. Lanjut yuk besok. Amin. Akhina Fardi, terima kasih banyak doanya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz Fardi. Bismillah. Oh ya, bentar, kita tulis dulu nih. Oke, mari. A'udzu billah. Baik, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u. A. A.
A. A. A biasa. A. A. Ayam. Ayam. Oke. Au. U. A'u. A-O. Ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Nir double R. Nir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A. Ba. Aba. A. A. A-A. Baba. Jadi bacanya cepat. Tak contohkan dulu. A. A. Elok. Baba. Baba. Aba. Aba. Ba'a. Ba'a. Aba. Aba. Ba'a. Ba'a. Ababa. Ababa. Nah, begitu. Ba'aba. Terus? Baba'a. Aba'a. Jangan baba'a tapi baba'a. Baba'a. Ya. Aba'a. Bagus. Alif ba ta ta alif ba ta ta. Alif ba ta ta. Alif ba ta ta. Ba ba alif ba ta ta. Alif ba ta ta. Oke, lanjut. Silahkan adik bukan nih. Ba ta. Ba ta. Tata. Tata. Taba. Taba. Ata. Ata. Bata. Bata. Jangan Ata. bata. Kalau bata panjang. Tata. Baca jadi tanya yang di ujung ini baca pendek. Tata. Tata. Taba. Taba. Betul. Ata. Ya. Bata. 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 Terus. Ata. Taba. Ya. Tataba. 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 Tabata. Ya. Ba'ata. 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 Ta'aba. Abata. Ataba. Bagus. Langsung baca. Ba'ata. Ba'ata. Ta'aba. Tataba. Oke. Alif ba ta sa. Alif ba ta. Alif ta sa. Alif ba ta sa. Alif ba ta. Alif ta sa. Ya. Ta sa. Ta sa. Masya Allah. Pinjam cincin dong. Oke. Ta sa. Tata. 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 Saba. Tata. Bagus. Asa. Basa. Sata. Sa'a. Saba. Sasaba. Tataba. Sasaba. Tasasa. Tasata. Ta'asa. Ba'asa. 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 Sasaba. Batasa. Ya. Sasaba. Sasaba. Ba'asa. Ba'asa. Ya. Alif ba. Alif ta. Alif sa. Alif ta sa. Alif ba. Alif ta. Alif sa. Alif ta sa. Ahlan wa sahlan. Oke. Oke. 4. Ja. Ja. Bukan ja tapi ja. Ja. Jaja. Jaja. Jaka. Jaja. Baja. 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 Kalau dibaca baja jadi langsung baja. Baja. Ya. Aja. Saja. Ya. Jata. Jaba. Jaka. Jajaba. Jajata. Sajaja. Sajaja. Bajaka. Sajaka. Oke. Jajaba. Tajaja. Jajata. Bajasa. 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 Jim ha kha. Jim ha kha. Alif jim ha kha. Jim ha ho. Jim ha ho. Alif. Jim ha ho. Oke, cukup. Lalu 4 tadi ya? Ya. Oke. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Husain. Waalaikumsalam. Selamat datang jemaah pagar alam. Ayo dong. Wah, keren nih. Ini guys, Ustadz. Mana cara malikinnya ini? Oh, ini ada. Oke, ini ada. Silakan, Dek. A'udzu billah. Ayo, Dek. Ya, kita mulai ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, keren. Aba, Aba, aa, aa, baba, aba, 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 baa, aba, baa, abata, ababa, ababa, baaba, baba, babaa, babaa, aba, abaa, abaa, alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa. Keren, Masya Allah. Adek ra, ba, ta, bata, tata, 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 begitu lagunya. Tata, tata, taba, taba, ata, ata, bata, ata, ata, taba, ta, ta, ba, tataba. tataba, tabata, Bagus. Ba, ta, baata. baata, ta, a, ba, Cepat deh. ta, ba, Lagi. Ta'aba. taaba, Ya, abata, bagus. abata, Ulang. abata, Ulang. ta, ta, ataba, Iya. Coba ini. ta, taba, Iya. Tataba. ataba, ba, ata, Lagi. Cepat. baata, Bagus. Alif, ba, ta, sa. alif, ba, ta, ta, Alif, ba, ta. alif, ba, ta, Alif, ta, sa. alif, ta, ta. Keren. Cukup. Tepuk tangan untuk adek. Masya Allah. Cincinnya boleh. Selamat datang Mas Irfan, Apri, Khairul Rasidi. Oke. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Ya. Ta, za. طظ Za, za. ظظ Za. Ta, za. طظ Ya. Za, za. ظظ ظص طظ شظ ظظ طظ ظط طس ظد ظبط صدق صهد صطب ظفش ظطظ ظط ظبط صهد ظطظ ظد زاد Ya. Alif, jin, alif, jim, dal, sin, shin, zal, sad. Apa? Sad, sin, zal, dad. alif jim dal sin shin dal sod sin dal dod Oke. A. a Adha. ado Bukan adha tapi adha. ado Ya. ato aso sya'a doa ado ada Ulang. ada Za. Aza. ada za'a ada za'ado atosya saso'a zo'ado ha'aso Ulang. ha'aso Ha. Ha'asa. ha'aso Sa. ha'aso Ya. azoba Ya. aza atosya zo'azo zo'azo azoba
ada, ha'aso, Oke. Ta, dha, sad, dad, ta, dha, sin, shin, ta, dha. to, zo, sod, dod, to, Ahlan zo, Ustaz Jani. sin, shin, to, zo, Ahlan Sport. Ya. Lanjut. A, gha. a, go, Gha. go, Ya. Gha, gha. go, a, Cepat. Gha, gha. go, a, go, a, to, go, so, go, sha, go, gobaro, syakoro, bagosa, Ulang. Ya. asato, atago, hadago, syago, Sya. gobaro, asato, bagosa, Sad, dad, ta, dha, sin, shin, sad, dad, ta, dha. sod, dod, to, zo, sin, shin, sod, dod, to, zo, Oke. Fa. fa, Fa, fa. fafa, fago, faa, afa, zofa, sofa, fado, fasya, fada, fadada, sofaha, Ulang. sofaha, Safaha. sofaha, adofa, afaro, fasyaja, zo'afa, fazada, afaro, fasyako, Alif, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha. dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo. Oke, cukup. Lanjut ya. Huruf H. Huruf H dia lagi. Dijaga huruf H. Lanjut. Terima kasih Alan Sport. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair atas hadiahnya. Al Azizia. Tak ada nak bertanya Alan? Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu Kurang monyong. A'udzu Ya, benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton. Minasyaitonir rajim. Ulang dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kelas 6. Iya, enggak apa-apa, Bu. Makasih banyak, iya. Lah nulis belum? Oke. Hah? Lagi ya, nanti aja. Wah, Masya Allah. A. Azo. Allah. Azo. Ya. Ato, ako, sya'a, doa, azo, aza, za'a, ada, za'ado, atosya, safo'a, do'ado, ka'ako, azoba, Ya. Dah, ada. za'ado, do'ado, Mana Ben? Ninggalin. ka'ako, aza, atosya, Oke. Ta, za, sad, dad, ta, za, sin, shin, ta, za. to, zo, sod, dod, to, zo, shin, to, zo, Oke, lanjut. A, gha. a, go, Gha, gha. gogo, ago, goa, togo, gozo, sogo, godo, syago, kogo, gobaro, syagoro, Ulang. syagoro, bagosa, asako, atago, hadago, godo, syagoro, atago, bagosa, kogo, Oke. Sad, dad, ta, za, sin, shin, sad, dad, ta, za.
صاد ضاد طاء ظاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء Ya. Fa. فا Fa fa. فا فاغا فاعا عفا ظفا صوفا فاضو فاشا فاذا فزادا صفاها عدوفا عفارو فشاجا ضعفا فزادا فزا عدوفا فشاجا Dal zal ra za sin shin sad dad ta za. دال زر راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء Bagus. Di halaman 19. 19. Lanjut Bu ya. Mari. Syukran Ustadz Edi Sumanto. Ja kho. Kho. Khoja cepat. Khoba kho. Khoba kho. Lagi. Ha khota. Alif jim alif ta alif ha alif ta alif kho. Ya, da. Ini. Da. Ya, da. Dada. Angkat suaranya. Dada. Terus koda. Jangan jada. Jada seolah panjang. Pendekkan jadanya. Jada. Ya. Baru betul. Hadaja. Oke. Dal zal ra za dal zal ra za jim ha kha. Dal zal. Jim ha kha. Oke, 8. Da za. Oke, zaza. Cepat. Zada. Jaza. Hazaba. 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 Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra za. Ya, baik. Syukran. Cukup. Halaman 8. Lanjut ya. Oke. Sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu atas kehadiran. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir.